Oleh tu chum su topic dang de ulak karon sap suak le don ani kan lo hriat to angin Myanmar chual chung buaina chuan re lam alapan le thei meu lova ke chuan tun hnaya tual chung buaina a thom nei lian tak mai Aung San Suu Kyi chungchang an ron tar lan te kan lo hre to anga Aung San Suu Kyi thu buai som pakwa ortir mek ania chungsinga panga a chuan ngai dam ani thu kan lo hre fur to me kami chungchang kha chiang deuh zokin karon tar lang don ani Myanmar a thu nei na changmek tu sipai sarkar chuan an ram hruai tu hlui Aung San Suu Kyi chu a thu buai som pako zinga panga a ngai dama Suu Kyi hi sipai ten civil sarkar thu nei na hne chua ro an rel nuwa thu buai tam tak siam sak ania a thu buai som paku a hian thiam lo chan tir vekin khem na sang an pek atangin atan hun tur hi kumsam thum le pathum zet atling ani Myanmar sipai sarkar chuan Buddhist land puarin tang sang sari chuang angai dam don ti nimina khan apuang ani Suu Kyi hi no pi do tan in atangin kar liam ta khan a chen na ina house arrest sada ania kum sang ni som ni le pakhat February ni khata sipai ten civil sarkar an pai thak nu khan Suu Kyi hi hren ngal ania unrei tak aina hren ani nuin nai pi do tanina da ania ma se aina bok son let le anita ani thu boi tam tak siam sak ni in heng jing a hian election law bo chiat na te mi puite boina siam tura fui ti te official secret act bo chia le e ruwa pu na te ania thu boi som pakwa a thiam lo chantir ani to ma se Suu Kyi chuan an pu na sang te hi thu dik lo vek ni in a sei thung ani Myanmar sipai sarkar chuan Suu Kyi hi a thu boi then khata ngai dam ma se house arrest in a hreng chung zam zel dona kumsom sari le pariat mi Suu Kyi hian thu boi dang som pali ma chon tur ala nei ani President Louis Win Min o sipai sarkar chuan a hремna ati nep sak bok sipai ten civil sarkar thu nei na an chu ne chu hian Myanmar rama tual chung boina thleng chu ala re hlei thei lova sipai sarkar do dal tu le sipai te in beina hian mi sang thum sariat chuang an thito a mi makta duai khat point paruk chuang chu him na zongin an tlan cheto bok ani hetiang ani mek lai hian sipai ro rel na sarkar chuan in khan nei hun tur aron son la le a Myanmar sipai sarkar chuan civil sarkar pai thak ani nuwa tun tha August tha a an ram in than pui bo sai alo tiam to chu a son la le ania sei ani sipai ho tulu General Min Aung Hlaing chuan thotan ni khan National Defence and Security Council NDSC chu meeting nei puin an rama state of emergency an puan chu tharuk dang an pot sei le ta ani meeting zo a sipai sarkarin thu chu asiama tual chung boina le tharum thona te ala then fo awangin in than nei hun tur hi son ani ti an tar langa in than na dikle fil fai tak mi puiten lau thon na eng ma an nei lo na tur bua sai tur chuan security lama ti fer tur te ala oma hei wang hian state of emergency po sei angai le ani ti in thu chu an siam zui ani ole thudang lo ngai thak chun zam le ila Zoram Drivers Union Sangau branch te chuan thu chu siamin tun hai a tun lai a hian kan ram then om Myanmar lama te in ka na tlema ana sat vele deuh awangin Burma rama India motor tuma chholo turin order an tu chuaka hei hi lir thei khal tu ten an mani sahim na turata na ti an ni ti ria zom sam turin lir thei khal tu te an nge na ni sangau lam tlang dung atanga in
Myanmar lut tu reng abik takin India motor sim kha barmarama tu ma cholo turin an nge na he an thu chu poisa lova kal lui le boina tok an lo ani point ZDU sangau chuan engma abwai pui thei lowang ti kan hriat tira ti in thu chu an siam ani he an thu chu hi ZDU sangau branch president pusi zo than moya chuan mi puya tlang zar turin min ron thona an thu chu ang tak hian mi pui te poina kan ngai poimo atha a tunlai kan ngai thak to ang khanin Myanmar lama in ka nate ala re hlei thei lova ni tin ra kan an la oma chu tiang chuan he kan ram then om loka hian har satna ala theng mek ania chu ti rol chuan tun na ya in ka nate tlema ana sat vele tak do awangin ZDU sangau branch te hian film khur thula a hetiang hian order an han ti chuak ani mi pui ten kan zom theu apoi mo kan film khura kan nun na atana poi thei thil thleng thei ani awangin an thu chu te hi zom ram samila an ron tar lan ang hian India motor India registration number nei te phei chu tun naya Myanmar lama hian kallo sim a him ani an ron ti ani